raha ny Befandriana Avaratra tsy nisy sy ny resaka azy ny gazety teto Andrenivohitra mionja-peo sy ny televiziona ihany koa. Fahafatesan'ny polisy mirahalahy fandoroana trano sy tanàna nanjary ho raharaham-pirenena ity trangam-piarahamonina ity. Olona dalany nandoro ny trano ny minisitry ny filaminana anatiny teo aloha namaky ny tatitra azony tao anatin'ny telefonina nanoloana ny mpanao gazety. Any makasika ny Antsakabary satria nandefa afatra aho mba récupeo zany feo zany hoe résultat recoupement auprès plusieurs sources. Premièrement, incendie 8 de case 6 Ambalamanga a été commis par une aliénée mentale. Herinandro vitsy taty aoriana no esorina tamin'ny toerana izy. Niakatra ny feo avy amin'ny sokajin'olona samihafa samy nilazany heviny. Zanakabary tato Antsohihy ihany koa nilaza sy nanameloka izao fandoroana tanàna izao. Magnameloka zay olona nagnano fihetsika habibiagna mamorotso vahoaka zany zahay tsy mety zany. Adala tokoa ve ny nandoro ny tanàna? Inona ny tena zava-misy marina? Amantarana ny tena zava-marina nidina tany an-toerana izahay. Ity ny tetezan'ny Sophie, pont Sofia no mahavantana ny mponina ty milaza azy 30 kilometatra miala ny Befandriana Avaratra. Lalana tsy maintsy zorona raha hiazo an'Antsakabary. Atreto ny tsara ny lalana. Anomboka eto tsy maintsy moto no andehanana na ditongotra. Lalana mirefy 70 kilometatra. Tahaka izao ny fahasahiranana. Ny talata 20 febroary no nanaovana ny fanadihadiana. Herinandro aty aoriana ny doro-trano. Dety andalana andehan'olona maromaro no nifanena taminay. Olona andeha aka fanampiny any amin'ny tetezan'ny Sophie. Bisikileta ny fitaovam-pitaterana. Nareo ve isan'ireo le olona hoe nisamborin'ny polisy tamin'le alina iny ohatrany ahoana ny zavatra nisy? Le zavatra nisy anankinay zany nisamborin'ny polisy. Zahay nisamborin'ny polisy direct doroanjare maloha tragnonay avake zahay samboriny tsy azo andeha hangala raha agnaty tragnonay. Zahay agnisan'ny lavitry tany nisy arzalahy maty 5 km miala tanagnanay vo misy le olo maty. Zahay amin'izay zany nidoroanjare tragnonay avake zahay tsy afaka mihetsiky nampindongolify mitety hiaka jiabiny ary migodidiny tanagna jiaby. Kilometatra miaro mialohan'ny atongavana an'Antsakabary no nisy ty toerana ny fanenany ty. Ireto mpandeha bisikilety reto no efa nandeha nandritra ny ora valo tsakiato. Fotoana akanaina kely ny niresahana taminay. Efa eno sahady ny loza nataon'ireo polisy nanao valifaty tany tanànan'izy ireo. Mbola tety andalana ihany koa andehan'ny afo ndray kosa. Maro mandeha tongotra no mifanena taminay. Trabona ihany koa reto olona reto. Efa adiny 12 no nandeha tongotra kanefa mbola vao misasaka ny lalana. Ho azy reto raha hiazo ny tetezan'ny Sofia misy ilay fanampiana avy amin'ny fanjakana. Mitovy ny taraina sy ny fijoroana vavolombelona. Lanaky ny lalana fa lanaky ny fahasahiranana nahazo ny vokatry ny doro-trano. Mianda miambavy sitra ny ay vary kely atao sakafo. Tsisy raha azo lambankoatra edy raha azo. Fa reo ve tonga tao tena nampiorohoro mampatahotra sa? Nampatahotra zareo. Po basy mandeha avakeo zay olo hitanjareo. Rahanjareo mandongalitra magnano sezirivotro, magnano jabadimandry. Ary heny kakajiaby agnaty ala rahanjareo tsabony ologno aby. Ny tanàgnanay Taveny, Ambonasondro, Antanagnambo, Ambodifonesy, Ambohitraivo, tegna may. Tsisy raha azoko ny ankamaroany satria zareo alohaka hiditry poa basy no atanjare. Makovotro baka ny aigny satria mo ifoaty ane sindrany maentagna tsy toy mategny. Fijoroana vavolombelona mifanohitra avokoa tamin'ny nambaran'ny gouvernement tany Antananarivo. Nandritra n'ilay fiantsona mpanao gazety no azonay nanomboka eto.
tsy langy nambaran'ireo olona ny fanena tamintsika teny an-dalana rehetra tahaka izao ny fahavoazana tamin'ireo fokotany rehetra nolalovan'ireo polisy. Ny fokotany rehetra no mitondra faisana maikilatrany amin'ny 800. Ireo tsara vitana no antsy maitrano, tsy nisy alaharo ny fandoroana tanàna nataon'ny polisy. Eto no Amboto Finesy, tanàna tena faran'izay simba indrindra. Tato anatin'ny andro vitsivitsy nanjary aolon'ny tanàna. Ny vavy antitra no any sisa taveleto, mbola maro ireo ray mpianakaviana no nitsoaka ny naty ala. Tahaka izao ihany koa ny zava-nisy, mainy tanàna, mangina ihany koa. Ny fanotofan'ny mponina teto izay ilazan'izy ireo ny fahoriana. Ity ray mpianakaviana ity no ray amin'ireo maitrano. Tsy misy ale, indray mpimaso no namotehan'ny polisy ny fanana rehetra noarina nandritry ny 20 taona mahery. Reto zegny zavokavokao reto. Sisa tavela? Zao sisa tavela? Vary zegny reto vary may. May. Ny beboly vavolombelogno zegny izy reto zegny niresiky ny potipotiky beboly izy reto. Tsy may fa nisoratra mbola miteny fa ny beboly potika aby. Tsy lakady katekista zegny za. Tarika amin'ny katekista amin'ny ekara. To zegny ny fiasako ta zegny salakady mpitondra fiangonana zegny za katekista ary vake koa agent santé communautaire miaraka amin'ny inona zany reto? Avoay tsirairay microstoto lafitaranesana raha. Inona ny tena mahasorenanao amizao? Tegna mahinakina ka noho ny fitaovagna jiaby, ny hanigny tsy misy, ny tafiagna eran'izao. De fifanampiana samy mety zany no atao sa manakory? Tegna mangataka ny folobe mba hitsinjo zahay satria fa fotoagna zegny efa fotoan-tsarotra zegny amin'ny lafin'ny sakafo. Ny anjady amin'izay zegny le raha tsisy ny raha sofa mba nisy ny tranon'ny anabaviny tsy may ato izy aloha no mipetraka. Fitondran'Andriamanitra hoe fa mba kato ry anadahiny ndraka fa may tragno mba kato izy mialokaloko hely. Asa zay fa tegna tsy haiko na tsy namerita. Inona ny fanindrinao amin'reto olona nandoro tanàna sy nandoro trano reto? Tegna tokony fanjakagna zegny raha mahita le favoazana zegny tokony zareny tokony mba ha message fana tokony famaizana ho an'ny zare fo. Izay tsy mahavita ohatran'ny efa tova zany. Eto Ambalamanga tsy vitan'ny hoe nandoro trano ny polisy fa nandroba ihany koa. Nokarohan'izy ireo izay toerana misy fivarotana teto an-tanàna. Ity ray mpianakaviana ity no nanana ny épicerie. Tahaka izao no nanaovan'ireo polisy ny fivarotany. Tantaranjareo azy tamiagna ny robatonjare. Ke zare tonga ty za nagnitany aiza misy varotra aketo. Vandraha olo fambory doko vandraha nagnambara. Rehefa ty nalenjare biscuit afta. Zay raha tianjare hoanigny, toaka, tady. Rehefa ty vita karaha nibidogna zare ny tragno. Malahelo zaho e. Tsy nisy niangana, tsy nisy tavely tsony. Itony sisany tavoangana labera, tsy mainy afo. Mahantra tampoka, reraky ny fiainana. Tsy latsy vavy, tsy kely tsy lehibe. Na ny antida, na mpandoliana nandritra ny kilometatra maromaro.
vony sy dariko any nahazo azy ireo. Tegna kaly izy io me hongotro malahelo eto tsisy raha hoaniny handongoalitra zay magnanifo voasisy loatra amiliho avy tany igny tsy afaka handongoalitra igny handongoalitra igny tonjony koboe ary handongoalitra mani marary izy natako nagnanihy tonjony koboe nagnanihy zay tarô tandalagna tarô malahelo zaho hoe tontolo polisy. Ny renim-pianakaviana ihany koa voatotony vodibasy. Zaho minanagna magnan'izany ny araiky lahy zany mitifitra rano gazy agnaty kibanahy le telo lahy zany manoto basy aketo ny araiky mamiko araiky manoto avaketo igny natanjare zavy te zany karaha torantoramasay zavy te zany nihasika zaho nitsofotro nagnandrefagna zavy tanagna i nitsaka rano niboaka mijonon'ologno zaho koa mitambijonon'ologno koa fa nanaranara raha zare koa fa regny kilosogna ambalamanga ndaga madiniky mandeha malakaran'antely agny an-tanagna ambony tazera ndeha nalakaran'antely zaho igny zany nigiakitra trandro mazaho tsy naty nandevy raha kiboanahy nandreza mantsiny zaho afa natsagany kamisy falakandro nody zaho nandadidadely nandeha teto satria regniky raha misenahy nindesinjare raha homby teto zaho lany fagnahy ne tragno jiaby voadona by raha jiaby aketo nefa nagnana fokon'ologno nefa nagnana mpianatra. Matahotra mafy reto poniny eto Ambalamanga reto hatramin'ny nandalovanay taty tsy misy mahasampetraka tanàna ny vatan-dehilahy mbola miely raha teo ny tsao fa mbola iverina ireo besandry sy bebasy anapatra ny heriny. Mafy ny erisetra nanjony vehivavy eto Antananambo saika hivadika fanolanana mihitsy ny zavany tranga. Ity renim-pianakaviana ity no niarany Abibiny nasain'ireo polisy ny borida. Hetsika zahay tsy mihetsy lenagna zare yadana afaka zare yady afaka zaho afanaty araina dahina anadahy afaka zaho fa tsisy ary ndratsy abonareo eto afaka zaho tragnonay afaka zaho zafitepoka nino ndraiky mbo nitsangana nagnan'igny te zafiteny ndesinjare alala ambanahy nalagna kazakanahy nibojibojehiny-jare nagnan'igny nono te aboaha boko natanagnanin'igny naboaka boko ndandeha fontanagna ndesinjare nandongoalitra mpitana nandongoalifinjare afite elela zany nandongoalitra nampitsangananjare mitsanganana avy eto zare fiteny tsagno madany agnatiny zare nda handeha aminare nipody ndraiky tatoko zahay ame rano nameky rano agnandrama rano namena zahay nagnandrama ary afite zare nenagna tiantiana anavinogno mo asa nandesinay Mazinga ma zaho afaka zaho sefy tsy namon'olo afaka zaho indesinare Mazinga manampalahelo zahay afaka zaho zafite ndesinjare tany tambany tany namtondongolifinjare. Nahita faisana mihitsy ny vehivavy vitsy zany rehetra zany dia nidoran'izy ireo ny trano maikila forehitra tsy nisy ny raisiny tsony. Teto Ambinan-drano ihany koa renim-pianakaviana efa voki-taona no maty kilan'ny afo tao atokantranony. Nivinantolahany saky anavitra azy dia nosambory ny polisy tavela tao irery Ramatoabe tahaka izao ny zavany tranga. Izy moa tsy afaka niantso tamin'io? Tsy afaka niantso hoe vonjeo? Mbola tsendriky misy motro zare nisambotro zaho io mbola tsy afaka baka izy mbola mipetraka mifandregna anazy fogna izy efa lagny za fa losony ndesinjare zay ko le motro mipoaka amin'ny eva faramaniany zare olo maro polisy ignarako ny zazaby ketiko an-tanàgna niboaka baka zahay zahagna nde miboaka bombakihiny niaraka boka ty man vaidira miboaka ambavambasy ary basy atahorako zay teboka voaholoko nentiboavy wakato andragno tamiagna tondroky nifody fa tsy migiala teboka voaholoko ka fa tsy nahazo mbola nikepika monahy nenagny boka antegna fa poko vavambasy ela popoka zy zare olo maro nefa tsy nefa nihetsiky itiny zahy fa fanjakagna ny mahery zany raha tsy nahonjagna nentiboavy tato raha fôzaky ary zaho ny olo nitaiza zy ndrony ndesiny nipody amin'ny kliniky mandritsara tagny tamentany tamy lasagna mbola tsy hitagna le maso anazy maizy maso zy jamba tsisy raha hita nefa tsy raha ndesiny amin'ny tagna magnanihy
zany zay tiako ndesy tanky zany pipipogny sasazigny jusque mazava fisety zaiky za afaka motra fa efa loso tanàgna to jiaby fa may igny raha nafaty azy raha ohatra zany miaro azy za de azonjareo alohaka tsisy mpiaro baka izy raha tsy azondrareo ianao avitra ho izy havitra tegna havitra izy satria mo za tetitra amizigny tandragno ty olako zinaho izy tignany mihigny kalbana izy tegna havitra izy za fa tsy zany nabesinjareo zany fomba tena mampalahelo anao raha tena mampalahelo za hoe fanjakagna mandidy ary za ko tsy afaka mitaregny hitorolo antiny tsy mahay hitorolo mahay tavela fa maty ko mbola voalevigny tsy lan'ny papango tsy lan'ny goaka fa mipetraka amin'ny alan'ny ampagnafo antegna amin'ny alahelo alahelo tsoroa matany faty sy erisetra sy ratra very fananimponina ato amin'ny commune Antsakabary zary tsisy pia taky ireo avokoa raha kely indrindra ny ratra nahazo ny mponina taty lohalika ny voadra nampandoliany nandritrany ny kilometatra maro eto Ambohitraivo eto ny tanànan'ilay mpihira Dainrotsaka may ihany koa ny tanànan'izy ireo ravany trano ity no raha lahandrainy Dainrotsaka mitantara ny zavananjo azy nakatra teto tsy haiko lera zay nakatra teto taminay mipetraka reo zay jiaby nandongoalitry raha favy nagnady izy président mijogno mijogno ia aresa secteur za to indra hitanaho izy tsy satria zay tsy naregny raha Ambalamanga vavatagna izy Ambalamanga misy fimdany gendarmaty zay fa zany vavao avako zay tarotra motifinista nandeha tagny zay nanitsehny andro nahita fatesaka vitay naronaro lasa nandeha tay zany de tsy taolo maty foy nevitetoky nandeha tay nakatra teto tafotoagna miteny nagnadigny zareo izy nadigny koa sy atao hoe mobile nagnanignaniko na mavandy tsy mavandy ery nihitiko bogan'izany ary zo amina nandeha tagny tsisy are max izy tsagna ana max bagosy be zany zaho ino bakaina ana max nakalina te basy aroa raha fa nagnanio izy raha fa vita anaho izy mankadala olo avy nitsoa izy matety ody basy io nitsoahagna Boizanety natomboko tamin'ny fototagnana max teto avy teo nahadidiny koa izy ndaho mandaha roagna tragnona plutôt mobile nagnatony nabidiny moto briken nandoran'ny polisy trano terenany mponina andorony trano tsirairay terenany carte mobile andorony tranony ireo manodidina azy porana mamony mobile za tsy mamony moa zavatra tsy hitiko aiza tragnona akagny efika izy ndesigny tamin'ny tragno anazy mobile roao efika izy za tsy mahamay tragno anahy efika izy ana fody akaroagna eo efika izy magnanjany zavitebo izy vitebo nitroagninjare hely izy viteny bidigninjare fôko le tragno ndesigny amin'iny max koa roako mobile tsy sehiky tragnony haviko afaka mobile na hefaty na ho velogny za tsy magnoto tragnony haviko nahazohazo koa izy tagny izy viteny bidigninjare ke tragno koa fa nay jiaby igny zay viteboka ndesinjare mbala naro ndraiky ologno tsy mivony lavitry be zany mahazy mbala nisy vorovorombaka hely zay koa fa loso nimpody sanany marindreny ambany tragno nagnavotro le tragno zany mahatsirobagna jiaby teto igny fagnotaniagnanareo nanakory le dresseny zareo teo dressinay nagnanigny izy to baka efa tsy mahadigny afa tsy digniny baka andeha tany to natanagnanigny nandongoalitry zahay avakeo nampandregny nagnanigny amizay migiroso lavidavitry lagninay avakeo eky nisazigny magnanigny ely izy akezany ary avakeo mibelaka magnanigny avake miazakazaka aminjay magnanigny mipiro lavo aminjay baka tegna mihazaka avake nampandregny nankohotro koa dia avinjareky akato zay viteo eky narantigny nagnanigny samy moroko vodiny namany zahay jiaby keny sanany tegna tsy voatantara fanaro loatra satria afa fany agnararaha tsy toragna fô mo afa misy raha tsy azono ko mbola karazagna sazy tsy edy tsy natanay taroa tsisy fô
Polisy nisa 240 no nanao ny opération taty Antsakabary. Polisy avy amin'ny fipy avy any Mahajanga misarotava ny sasany, ny hafa kosa samy seho endrika. Eto no Antsakabary renivohitry ny commune, tanàna milamina, maresaka. Ramasera sy rimopera no tena nandray an-tananareo olona naratra vokatry ny vony tany amin'ireo toerana ny fokotany manodidina. Herinandro aty aorian'ny Zavanitranga, mbola mandray marary foana Ramasera ato amin'ny hopitaliny. Tsy vodibasy fotsiny, ny ranon-javatra simika natifitry ireo polisy ny maso amin'ireo olona amin'ny tena nahavomafy azy ireo. Marary sy akiato ny kibo. Ina zany zao mbola marary anao? Raha mbola marary aminah aketo, mangotroko aketo. Zany mba tsy namboahan'ny dokotera io za Masera io. Fa misy za marary akany. Ina ny mahatonga an'io hoe mbola mangotsoko hatramin'izao? Nataon'ino? Mangotsoko boka zany faritena ke mangotsoko tolagna jiaby zako egny anahy jiaby zako fa zako ampibodire tany. Tsy marary kibo za moa mangotsoko agnaty boko manotoko mandroa. Maimaim-pona ny fanafody ho an'ireo traboina vokatry ny raharaha taty Antsakabary ato amin'ireo Masera. Mety ho isan'andro ny asa fanampiana sy fitsinjovana atao azy ireo. Mafy ny nanjon'ny olona taty hoy Masera. Koa tonga taty tsy tamin'ny androny navoazary ihany. Masera zareo fa lasa zany le olona. Zareo vao tonga taty andeha nitsabo-tegna. Ndreo avy tany dia lohalika izy roa fenifery. Avy amin'izay misy ny amin'ny tanana, misy ny aty amin'ny vody aty mangana. Tatran'ilay kibay ny vodibasy araka ny teolo zareo. Dia ny lamosiny sasany koa misy mangana. Dia traitement atao azy moa zany dia ataony ampasoa izy regny ary asiana antibiotika koa resaka injection. Tsindrona zany dia tsy afaka nampandoa vola zareo zany zahay fa satria ny ankabeazany milaza hoe main-tragno tsy misy atanjo. Zay zany fitsaboana anaovana azy. Amin'ny ankapobeny ve somary enjakenjana le ratra mahazo sa mora mitsaboana ihany? Hitany arakaraka le toe-batan'ny olona. Misy mbola mivoraka ny fery. Misy kosa ny manomboka maimay. Tataka zay zany le izy. Fa le mangana zany dia mbola hita hoe mangana. Amma hoe olona fiangonana anao, inona ny fitserana tonga tany an-tsainao zany nandray andreo marary reo? Mitsany fo satria alohany izy mitsaboana tonga dia mitaraina ny zavatra nahazo azy. Hita fa raha ohatra mahafon'olombelona zao dia fahoriana tsoroamantany zany no miainan'ireto olona reto. Tsy manoloana izay zavatra izay maholo mpiangonana tsy afaka hijery fotsiny aho fa tsy maintsy manaraka azy. Tsy Masera ihany, Ramopera ihany koa dia vavolombelona ny taraina nataon'ireto mponina eto Antsakabary sy ny manodidina reto. Mampanaelo ny vahoaka mihitsy satria tena fahasairana ho an'ny vahoaka le izy. Tena miseho ny tsy fatahorana n'Andriamanitra amin'izay famonoana nisy taty izay. Olona 2 latsaka kely no traboina. Polisy 240 nanao ny asa ratsy. Tena olana ho an'ireto traboina reto ny alaviran'ny toerana misy azy ireo. Hatreto, mbola mieritreritra ny anafina ny zava-misy ny tompona ndraiky mpanjakana aty an-toerana. Ny vavolombelona rehetra taty anefa dia milaza mahitsy fa polisy no nanao zao erisetra zao, erisetra tsy roa amantany. Olana nisy tato misy olona raiky miandry tanimbary. Fa dokotry le zalahy io adiniko moa ny agnarana zareo. Tonga dia andeha nihinana vary io, hafetry ny mazitsy tagna kay ny vonono. Igny zany nahatonga le olana. Le mpitory avy teo
tsy nagnatony président Fokotany na nagnatony gendarme tatoy na nagnatony gendarme tatoy fa mety tsy nahafapo azy commandant nivolagna taminazy hoe ndana malaka babolombelogno tonga de lasa fandriagna ndraiky izy zay le nahatonga le polisy reo nandeha tato rehefa nahazo baiko moa polisy roa lahy io io moa tsy hitanay moa fagnomezagna baiko zany tagny efa regny edy lazanjareo tambinagny jabahiny efa nisy zavatra tsy manjary edy natanjare ta ino misavakaratr'olo basy atao mitenda zany ny zavatra nisy tatotry ny sinjabeo ankazomeva nitrato tamin'ny ologno araiky nitondra moto marigny tsy ara-dalagna le raha fa tsy maintsy asiavagn'ologno zany lasa triple zany andeha agnaty ologno marary rehefa tsy tanagna baka le ologno de lao ke nahazo boboko nahazo tefaka tamin'jareo fa tsy ara-dalagna ziova agnaragna agnarananahy zeze bon rehefa tonga antsikabary agny zahay miagnatso anao fa nahazohazo izy tamizay lasa koa zany zare mitratro amin'olo mbola regny fogna zavatra mipody asa zany olo mandeha ambilo savagna karatra ke angalagna vola zany zavatra natanjareby rehefa nakitry tankehitra nytito zareo andeha amin'ny tegna point misy le dokitry le namono le dokitry mitatitra amin'ny antilahy raiky ray aman-dreny zafihita io zafihita io nitifahiny nibibohiny ary aminay tozy ko raha mandeha ambilo ny fony nandevangasira fo tsy mitondra karitra zany izy ny afaragnany mitadianjare natanjare saine nindesinjare jusque tankosilavy ta andalagna andeha ankosilavy ko zare mitratro amin'ny ray aman-dreny raiky nibobohiny nihemaka nangatahana vola mety tsisy vola zy tao nahazo nafa fianakaviagnan'izany mo amin'ireo ato mindragno vondrogno agnava zany misy antilahy zafihita io de tanagna Ambomazava zay zovony Botsoranjare ke rehefa tonga tagny Tankosilavy ma zareo azonjare ma le ologno nalainjareo nijoto zany zare tsy nagnaraka lalagna mandeha antsikabary fa tonga de nagnaraka lalagna mandeha Bofosy ke misy le zalahy nitakinjare karatra tsisy zio voatoto vodim-basy toragna mitoto zany ambonin'ny maso ke mbola narenjare zany vola 10,000 taminazy ke nitraritra am'le zalahy raiky leha laza hoe fa nangalanjare vola 100,000 ariary mbola igny le zalahy igny koa namelogno io le zalahy raiky voatoto basy io azonjare mivoboboko azonjare zany le vola 100,000 rehefa nagnano igny de lasa zany le olo le nangalanjare vola rehetra boka tamin'ny président Fokotany Titaveny zato izy niravainy dahalo eo ary zany boka ny zavatra mahagaga tsy mahagaga loatra fo samy mitady ze fomba azahoany le fanamiagna io fa tsy ahaiza dahalo amizeny mitondra basy morongo fiadiagna mitondra lambany maramila izy zany tsy aiza izy io mitagny tonga de misy dahalo izy rehefa nagnano igny de namorologno zany président Fokotany Taveny ke ho tonga ty zany le polisy ary izy laha nagnano zany sy zany raha nitsabony araiky voatery za hitazogna ary ke somary nisy fandirigna hely nagneky fogna re polisy re hijano rehefa ny telefony ngia maire zany ny président Fokotany satria ngia maire tompoteny farany tonga teo izy akory mo izy tao fa reto iorogno reto hoe araka ny volazany zalahy to nalaka vola taminazy niravainjare ke igny zany zavanisy ke fa nagnan'io araka ny tantaranjare tao Titaveny de nity tantragno ta maire sy polisy reo rehefa niboaka tangia maire tsy nandrahagno fa nilaza hoe fa io ologno reto ologno ara-dalagna izy reto polisy
irika ny fanjakagna reto olo madio ke tsy azo ata zany mitazony zare ke ny menomenony zany le vahoaka ary andro fa hariva ary zay saky agnamezoko tsiny kely ngia mera raha fa hariva be ny vahoaka menomeno tonga de mbola nameny lalagna zany reto polisy roa lary ke farany mo asa tonga teko commandant misy gendarme efa daha niaraka tamin'ny commandant akory mo raha hato laza ngia mera hoe fa nilamigny raha akato de niverigny zare karazagna raha magnanjany ny zavatra nisy zany hoe ny tiako hambara amizay tsy raha nidokotry velovelono ny heverigny namaliagna faty na namonoagnareo polisy reo fa le hetsiky natanjareo tandalagna regnin'ologno ary avakeo io fandravagna le vola io zany ny antony fa tsy raha nidokotry tsy hoe zare nitondra ologno nangalatra dokotry na namono dokotry no niboahan'le loza fa nohony izy reo fihetsiky natanjareo andalagna na zareo niverigna ampitagny ohatrany efa moapefy zay zany natonga mety namonoan'ny ologno reo polisy.